Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Prévost yitarukije iby'ubukorone mu mubano w'igihugu cye n'u Rwanda wazambye muri iki gihe nk'uko yakomeje kubigaruka mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru AFP nyuma y'uruzinduko yagiriye muri Uganda mu cyumweru gishize. Minisitiri Prévost yagaragaje ko nta kibi Ububiligi bwakoze mu bihe by'ubukoroni ku buryo bwa byicuza. Yagize ati rero ntabwo dufite ibyiyumviro byo kwicuza ku mateka y'ubukoroni kandi rwose nanjye ntabyo, nubaha cyane igihugu cy'u Rwanda. Ububiligi kandi bwakoronije u Rwanda kuva mu 1916 kugeza mu 1962 bagaranzwe kandi n'ubutegetsi bwagiraga uruhare rukomeye mu mibereho ndetse no mu mibanire y'abanyarwanda. Guverinoma kandi igihugu cy'u Rwanda igaragaza ko ababiligi bazanye amoko mu ndangamuntu z'abanyarwanda. Amabukuriro mu konyegeza amacakubiri baca umwami Yuhi wa gatanu Musinga ubarundira cyangwa se abundira muri Kongo Mbiligi ari nayo ho yatangiye. Nk'uko kandi guverinoma ikomeza ibisobanura, ababiligi kandi ngo bimitse umuhungu wa Yuhi wa gatanu Musinga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa bamuruga rero muri Nyakanga w'1959 ubwo yasabiraga u Rwanda ubwigenge. Uruhare kandi rw'igihugu cy'Ububiligi mu gusenya sosiyete nyarwanda rwarangiriye aho ngaho kuko rero bashinze ishyaka ryitwa Parmehutu barishyira ku butegetsi nyuma yo kwica rero abatutsi benshi bamwe bakajya mu ubuhungiro. Ubutegetsi kandi bwa Parmehutu yari yobowe na Garigari Kayibanda bwashyigikiwe n'umusirikare wo mu Bubiligi witwa Colonel Guy Rogest wari uhagarariye kandi Ububiligi mu Rwanda mu rwego rwa gisirikare. Mu gushyingo kandi w'1959 Colonel Rogest kandi yategetse ko abatutsi bimurwa mu bice na bimwe rero cyangwa se mu bice bimwe na bimwe by'u Rwanda bakajyanwa mu Bugesera kugira ngo bazicirweyo n'inzara kuko rero hibasirwaga n'amapfa cyane bazanaribwe n'isazi kandi yatetse kugeza bashiriyeyo. Mu gihe kandi abanyekongo bavuga Kinyarwanda bakomeje gutotezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda kandi rugaragaza ko abakoroni babigizemo uruhare rukomeye kuko rero aribo bahinduye impaka y'ibi bihugu abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda rero bataratatana. Muri icyo gihe kandi Kongo yategekagwa n'umwami Leopold wa kabiri w'Ububiligi yahawe ibice bimwe by'u Rwanda birimo ibyo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ibindi bijya muri Uganda. Ubu ngubu kandi hari abanyekongo benshi bahamya ko abavuga Kinyarwanda baba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari abanyekongo, bakabahohotera babasaba kujya mu Rwanda kuko ngo rero ariho iwabo. Itoterwa kandi ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abavuga Ikinyarwanda niryo ryatumye abarwanyi b'umutwe wa M23 bafata intwaro kugira ngo barwanirire bene wabo, ndetse uyu mutwe kandi uri mu mpamvu nyamukuru z'amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma kandi y'igihugu cy'u Rwanda agaragaje ko aho kwita gukemura impamvu muzi z'amakimbirane, Ububiligi bwahisemo gufata uruhande bushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bunasaba andi mahanga kubigenza atyo rero akarufatira ibihano. Igaragaza kandi ko urwango Ububiligi bufitiye igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe rushingiye ku mateka yo kuva mu gihe cy'ubukoroni rero kuko bwaruhemukiye burarusenya kandi burwicira abami babiri ari we Yuhi wa gatanu Musinga ndetse na Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubwo abanyarwanda kandi batangiraga kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene aho yagize ati rero nta gihugu cya Afurika abakoroni biciye abami babiri umubyeyi n'umwana we ku maherere uretse igihugu cy'u Rwanda. Muri Werurwe kandi 2025 u Rwanda rwahagaritse umubano warwo n'igihugu cy'Ububiligi mu bya diplomasi rwirukana abadiplomate babwo. Hari amakuru kandi avuga ko ubwo Minisitiri Prévost ari muri Uganda yasabye Perezida Yoweri Kaguta Museveni kunga igihugu cye n'igihugu cy'u Rwanda. Ku gatanu mu ijambo yavugiye muri Uganda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije Maxime Prévost yavuze ko nubwo bagifata u Rwanda rero nk'ingenzi mu karere kandi ruri mu mwanya mwiza mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, ngo budashobora kwirengagiza ko u Rwanda ruvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari rimwe mu ijambo uyu Minisitiri w'Intebe yavugiye cyangwa se akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi muri Uganda. Mu gihe kandi ariko Ububiligi bushaka uruhare rwa Perezida Museveni mu kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, iyi nama kandi yari nagamije ku rundi ruhande gusaba Museveni kongera guhuza Ububiligi n'u Rwanda nk'uko inkuru dukesha The East African ivuga kubirebana n'aya makuru. Mu magambo ye kandi bwite, Minisitiri Prévost yavuze ko Perezida Museveni ari umuhuza w'ingirakamaro mu biganiro bya diplomasi. Mu kiganiro kandi n'itangazamakuru i Kampala, Prévost wari mu ruzinduko muri Uganda n'u Burundi kuva kuwa gatano asoreza Kinshasa kuri iki cyumweru yavuze ko yahuye na Museveni bwa mbere ngo rero avome ku bunararibonye bwe ku karere. Ikintu ngo rero Ububiligi busanga cyari ingenzi mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gusaba ubufasha mu kongera gutsura umubano hagati y'Ububiligi ndetse n'u Rwanda. Kibabaje kandi kuri uru rwego
ntigishobotse cyangwa se ntibigishobotse kuri nge rero gusura u Rwanda kubera icyemezo cyarwo cyo gucana umubano natwe. Nasobanuriye Perezida Museveni ko rero hari makuru menshi y'ibinyoma kuri iki kibazo. Gucana umubano wa diplomasi ntabwo ari igisubizo ku bitekerezo bitandukanye n'ibyawe. Uyu ni Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Prévost avuga byinshi bitandukanye ku birebana n'ibyatangajwe n'igihugu cy'u Rwanda. Binagaragaza ko rero bitari bikwiye ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda gucana umubano n'Ububiligi mu bya diplomasi. Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi akomeje avuga ko yizeye ko hari icyumba cy'ibiganiro no kumva neza kurushaho ibitekerezo by'undi. Anongeraho ko ndetse rero n'Uburusiya nubwo bwafatiwe ibihano nyuma yo gutera Ukraine bagifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi nubwo uri ku rwego runaka. Ku itariki ya 17 Werurwe 2025 mwese murabizi ko igihugu cy'u Rwanda binyuze muri guverinoma yacu yasohoye itangazo rivuga ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba mbere ndetse no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Kongo, aho Ububiligi kandi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kandi rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kujya ku ruhande rubangamiye igihugu cy'u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe kandi ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere nk'uko itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ryakomeje kubigarukaho. Iri ngiri kandi ryavuga ko abadiplomasi bose b'igihugu cy'Ububiligi bose mu Rwanda basabwe kuva mu gihugu mu gihe kitarenze amasaha 20 cyangwa se 48 bavuga ko rero ruzubahiriza amahame mpuzamahanga ya Vienne kurinda imitungo ndetse n'inyubako z'igihugu cy'Ububiligi biri mu Rwanda. Kuko rero iri tangazo ryakomezaga kugenda ribigaragaza. Ababiligi bafite ibikorwa bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko rero hari imwe mu mashuri akomeye cyane, akaba ari ishuri rya École Belge ryigishwagamo rero n'Ababiligi, ndetse Ububiligi bukaba bwaranageraga uruhare runini cyane ku birebana n'iri shuri. Gusa rero guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yaje gusohora itangazo none biciye muri Minisiteri y'Uburezi avuga ko rero iri shuri rigomba gushaka ubundi buryo rero ndetse na programme byigishamo rero bakava kuri programme yari isanzwe yigishwamo muri iryo shuri igendanye n'Ububiligi nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Kugeza kuri uyu munsi rero u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi ntago bimeranye neza, ndetse nyuma yo gucana umubano mu bya diplomasi ndetse u Rwanda rugaha abadiplomate b'Ububiligi amasaha 48 ndetse n'Abubiligi mu Bubiligi nabo bagaha abadiplomate b'u Rwanda ayo masaha 48 yo kuba bavuye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Hari icyizere cy'uko rero umubano ushobora kongera kuba wagaruka nyuma rero iki gihe cyose, nk'uko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi mu nzinduko rero amaze iminsi agera muri bimwe mu bihugu byo mu karere birimo igihugu cy'u Burundi yasuye mbere rero cyangwa se nyuma yo kuva mu gihugu cya Uganda ku gatanu akaba ariho yabanje, hanyuma aza gukomereza mu gihugu cy'u Burundi ku gatandatu, hanyuma ku munsi w'ejo ku cyumweru hashize akaba yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, aho yabonanye n'abayobozi b'iki gihugu cyane cyane Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. U Rwanda rero rukaba rwaragiye rugirana ibibazo n'igihugu cy'Ububiligi rero, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu ijambo yagejeje ku baturage barenga 8,000 bari muri BK Arena, ubwo rero yaganiraga n'abaturage batuye umujyi wa Kigali, yavuze ko rero araza gufatira ibyemezo igihugu cy'Ububiligi, ndetse anagaragaza ko yagiye abwihanangiriza inshuro nyinshi, ariko Ububiligi bwakomeje kugenda bwivanga mu bana w'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu, cyane cyane by'umwihariko u Rwanda rwagaragazaga ko rero Ububiligi bwakomeje kugenda bukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, yaba mu muryango ubumwe bw'Uburayi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, ari bimwe mu bihugu byagiye bifatira u Rwanda ibihano babishingiye rero ku kuba u Rwanda rufasha cyangwa se bakagaragaza ko rushyigikiye umutwe wa M23 wubuye imirwano kuva mu mpera z'ukwezi cyangwa se kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero M23 ikaba imaze iminsi iri mu biganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro rero bya mbere byabereye i Doha muri Katari, akaba ari ibiganiro bitegerejweho gutanga umusaruro ndetse impande zombi zumvikana ku buryo bwo guhagarika imirwano kugira ngo ibindi biganiro bizabe mu mwuka mwiza nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse gusinyira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano arebana rero no kunoza umubano hagati y'impande zombi. Ni amasezerano yarakubiyemo ingingo zigera kuri 6 twagarutseho mu biganiro byacu byagiye bitambuka, zirimo rero umutekano, ubusugire bw'ibindi bihugu,
harimo rero ibirebana n'ingabo za MONUSCO ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bitandukanye birebana n'umubano mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birebana n'uko u Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizemeranya ku yandi masezerano ndetse n'inyandiko igomba kuzashyirwaho umukono hagati y'impande zombi, bikaba bizafatwa cyangwa se bizafatirwa icyemezo bitarenze ku itariki ya 2 Gicurasi uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zibitangaza ku mpande zombi, yaba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire umunsi mwiza.